Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan eToys tutorial. Ovdje je profesor Neven Mazić. I dakle, u ovom ćemo tutorialu objasniti book ili knjiga alat u eToysu. Alat, knjiga ili book se nalazi u alatima i evo ga ovdje. Kako ćemo mi sad njega stvoriti na našem ekranu? Tako da ćemo kliknuti na book sa lijevim klikom i onda ćemo odvući sad taj alat na ekran i pustiti i sad dakle imamo taj alat na ekranu. I pomoću njega sada možemo napraviti knjigu u eToys. I sad tu imamo više opcija. Prva opcija je dakle sa lijevim klikom, ako kliknemo na ovu tu traku sivu, onda ga možemo dakle micati po ekranu. Pa dakle budući da je to knjiga, onako uobičajeno je da ga stavimo gore, jel tako? Ali nam je to dosta malo. Znači u biti bih htjeli da nam je veće ta knjiga, to je stranica. Povećat ćemo stranicu, to je knjigu, tako da kliknemo desni klik na alat knjigu i sad s ovim tu žutim botunom, s ovom tu opcijom ćemo sa lijevim klikom razvući našu knjigu ili stranicu koliko god želimo. I evo ga, to je to. Znači sada imamo razvučenu knjigu s onom duljinom koju smo željeli. Međutim, naša knjiga ima samo jednu stranicu, pa to baš i nije knjiga, jel? Ako želimo dodavati stranicu, morat ćemo upaliti dodatni meni sa dodatnim opcijama. To je dakle ova tu strelica lijevo. Znači kad nju kliknemo, onda će nam se pojaviti, ako vidite, ova tu još 4 dodatne tipke. Naprimjer, očito ova tu tipka plus će nam dodati stranicu. Sad znači možemo ići između ove dvije stranice. Sad vi sigurno čujete ovaj jaki zvuk koji se pojavio nakon što tu kličemo po ovom ovdje, jel? Znači to ćemo ugasiti. To ćemo ugasiti tako da ćemo otići ovdje, znači sa desnim klikom ćemo kliknuti znači na ovu našu, na speakers, znači na zvuk od Windowsa. Upalit ćemo ovu tu opciju Open Volume Mixer. S tim da su meni Windowsi na engleskome, ako su vama na hrvatskome, morat ćete sami skužiti koji je hrvatski prijevod za tu opciju. I onda ćemo u ovom prozoru naći gdje nam je eToys ikona. I onda ćemo, pa možete evo dakle ga skroz utišati tako da kliknete tu. Evo. Samo nemojte zaboraviti kasnije da ste ga utišali, znači ako vam neki zvukovi ne rade, to je zbog toga. Tako da onda možete recimo staviti na jako tiho, čisto da vam ne smeta, dakle znači to što se miču stranice. Ja ću ga za potrebe ovog tutoriala ugasiti tako da vama ne smeta. I evo, znači sad možemo ići po stranicama. Ali sad nam je svaka stranica ista, jer su prazne. Pa ćemo dakle onda otići na ovu kutiju alata i odatle ćemo izabrati tekst i odvući ćemo ga na ekran. I evo, znači samo ću na brzinu napisati, ovo je prva stranica. Znači čisto da ovaj tekst stoji ovdje, dakle da znam da mi je to prva stranica. Iako mi to piše gore, ali sad varam vidimo da nam se razlikuje. I evo ga, znači to je u biti to. Znači na ovaj način smo u biti pokazali kako se stvara knjiga, kako se stvaraju stranice, kako se dakle poveća stranica, to je knjiga. Još ćemo samo tu pokazati na koji način ćemo izbrisati neku stranicu. Dakle, stranica se briše tako da odete na onu stranicu koju želite brisati. Evo na primjer da želim izbrisati ovu prvu stranicu i onda ću kliknuti ovaj tu minus. I on će mi reći jesi li siguran da želiš izbrisati cijelu stranicu i sve što je na njoj. Ja ću reći da. I dakle sad mi se izbrisala stranica, više nemam tu prvu stranicu, sad mi je druga stranica postala prva, ali dakle više nemam onaj tekst, ovo je prva stranica, pošto je dakle taj tekst bio na prvoj stranici. I evo ga, znači to je to u biti, na ovaj se način stvara knjiga, još ćemo samo pokazati još jednom, znači ako želite neki tekst dodati, odete ovdje, izaberete, kliknete na ovaj tekst, odvučite ga negdje na ekran i sad ga možete uređivati. Evo. Znači to je sve od ovog tutoriala, vidimo se u sljedećem.